Sembut Menteri Rangba ubak Presiden Song ulaong bakat kumkaan, ulat ke jela lingba ke jing ajing mut ke sorkar jela, ulala ban penjelan yang ke samoi jong ke District Council haka jela, haduk khat ar Bnai. Habakran haka sau tarik nai luar haja ar pesau ubak Presiden ubak daipet, yang ketenat District Council Affairs, ulaong balada ja ba omla ban Pyllong yang ke Elekshon MDC, Hadien ke khat ar Bnai, ke sorkar jela kamdon lat syu ban penjelan, bat ulat ke jela unsa Shimti ban pet yang ke District Council, hakba ula ban thung kum administrator. La ban kedau baka sorkar jela kala penjelan la RCN yang samoi jong ke KHADC ba GHADC, menshwa la penjelan hendu Bnai, bat menta kala penjelan biang se hendu Bnai, bat ke election kan long hadu Bnai leber jong usnam banwan kata uar hajar arpusan. Henry hakawe kaliang lada ke parlimen kala wanra ban penkala ya ke 6 schedule ke riti sensyar, haka dorbar senrai banwan, kala bandon biang ya ke jing penjelan biang ya ke samoi jong ke District Council, namar bakin sa Pyllong election dakabat hamai. Besut hu bakla don ki ba om balai bom ai di ka afrika nganya thu ye pi kat kum ka ai kat kum ka transition jong ka 6 kalom ba hadin jong ka jing extend sisnen lane khat ar Bnai lada jia ba ma ban Pyllong election hapo kata ka bamut u governor ula ban take over hakaba un appoint no da ki administrator nrai yamenta kam kata ka question kam patmi namar balai ngo pi hapo anreu Bnai ka direction ka decision o ka trend sai ba dei bat pendet yang proses joki election